asa malita yangu ku mheshimiwa Ensari Machi Warns ndoje ngonya kondo se muri chibi online sana kwanda takota yo mheshimiwa Simba Arati tikana uko bati ko babona mapema anya ko taketa abafuasi bagotamire anya ko takete kiri Ensari Machi igiyo muntu kwanya muntu uni Ensari Machi taligo lito kwikana ligo lyando tayi abantu bago batigana mangana bakora anya ko takete ngike motonto ayo muntu rabo lingike motonto injo support mheshimiwa ko kuna Dr. Fred Okengo Matiang'i abantu baminda mangana imoroche online Kenya ngunya guskere Kenya yachire digital kero Matiang'i aturusiti analog agatoleta digital chiwijeji nabokurusi ko mutu weke musi obekero umuntu nabokurusi mutu we ngombe obekero umuntu amangana yaga sign online eziniki propaganda nje baoni gande kulia igotore ne kijana wa Matiang'i sio number 1 mambo leo gaiga tukabana no mheshimiwa raija bogita gaiga atokota ba wanta onde gwanza take support mheshimiwa Fred Matiang'i igotokota ba wanta andanya na alira basi umuntu Nye Simba Arati goroje na nindia tebesa yawe umuntu kariko teba gwanta ayendi gionge ento sabe kibesa cya emana yeso kirito tinali basa ya Simba bwarati na ande tingo tunga mutunga omwana ominto mutuga igayerebi gato tu ara maskani to support mheshimiwa Fred Matiang'i oromo gusio ito omukwanira gwo mugusi amangana yo kutaka kutumika divide and rule kutaka gwetania abantu ba Matiang'i erinde kijana wa Ensari Machi ne kwano nguru Matiang'i emyaka ye tatu naja kitukwa ni Matiang'i kara America karondo cyo busibo go chigoja imanya gotiga ntige gendo keremes tingotiga igendo naja gitukuruga igongo kanyanke yore byamana abantu baminto amangana ayo agabe se online propaganda yomwe gura bana bamwe omuntu to support ya kuna Dr. Fred Okengo Matiang'i yawa idanjora mandara kamangana ikiagera ninche nkogera naya matikamangi nandi tuli moroke goise kobo kanga no simbogochi nabona ringo chakoma kolende ineni team wikachi mall jitoke nande time tokana na time kumanyanga nge mall ngotari na mall ikiagera ndogo chaka kurwana within akera tutalengi kurwana tiyotumia artificial intelligence kusaidia abana b'abantu ba kazanire ko ba loyal asomusike Fred Okengo Matiang'i pero tole kuria na 001 mambo leo no musike Dr. Fred Okengo Matiang'i na ande one time is inevitable kurubo gabana bakobo president ngege dokenda abana baminto na abatebi na umwishimwa Fred Matiang'i akolire government yabe na abugati intelligence abantu bakogenda mutonto Matiang'i n'abamanyite n'abatari kogenda n'abamanyite igo abantu abange propaganda murabika na propaganda wo Matiang'i abatu n'abwa the intelligence no abantu bali mutonto mbara bakote bana yayi gwanga kigaba nako bangiretere igo to buge binde bine Ensari Machi kokogenda mutonto butuko betomanyika agenda gyonse kayo kokana butuko giye komanyikana mugaso bali mu bugete na mutanga ino ro mu bugete abantu kujitoro cyo kubamanyoro ko chulikana muri byamana nyasati kabasi